Siyabonga msakathi, siyabonga sicela kunivusela nonke ngoba nako nithandana, sivusele-ke nesive sembonana. Sivusele kakhulu bafuyi betinkomo, sivusele nebala edudwini lasemzimlene. Namuhla sila edudwini lasemzimlene siqhuba hlelo lokujova tinkomo, sijovela sifo semlomo nemasondo. Sijabulise kakhulu-ke namuhla ukuthi besihamba nandvunankulu naye atobuka ukuthi umsebenzi uhamba njani. Siyajabula-ke ukuthi umsebenzi uyaqhubeka. Nangabe sibala nje imithi leseke yangena eveni yokujova seyi-270,000. Ngale mithi leyo-ke sesijove tinkomo leti 236,000. Loku just over 40% of leti nkomo eveni. Ngoba tinkomo tethu sibheke ukuthi tila kubo 550,000. Luhlelo luyahamba, luhamba kahle. Siyethemba ukuthi ekupheleni kwaJuni tonke tinkomo tyabe sekujovile eveni tikhona ukuvikeleka kule sifo. Liqiniso-ke leliphelele lithi siphokophele lapho khona sawukhona kubuyela eku-international trade. Sikhona ukubuyela ekuthengiseni inyama yethu emaveni angaphandle. Itolo besisekhabhinethi silitiko si-update ikhabhinethi ukuthi uhlelo lwethu luhamba njani. Hhayi kuphela nje uhlelo lokujova kodwa hlelo lokuvusa le-industry yaka-livestock noma yokubuyisela simo sekufuya eveni esimeni saso. Kulolu hlelo-ke kukhona ekhathi ukuthi sitawuvusa njani le-industry. Kufaka ekhathi ukuthi sitawusebenzisa kwe-artificial insemination ukuthi sitshintshe izinga letinkomo eveni nokuthi sifake ama-breeds lamasha nalangona anemali. Siphindze-ke siphakamise inombolo yetinkomo i-national head nokuthi si-import-e tinkomo etindzaweni letihlobile ngaphandle kwaleli live kulamanye emave, kodwa sinake ukuthi leto tinkomo tingethi ne-FNB. Bese-ke lokunye lokumcoka ngulokuthi nasibala sibheke ukuthi ngaJuni lo msebenzi uphele. Odokotela-ke bayasethembisa ukuthi ngoba i-EU noma-ke leti market tetitangeshe yabo Norway basakasimuli completely le market. Kuphela nje basisuspendile noma-ke basimisile. Sibuka-ke ukuthi nasesicedzile lokhu bese siyahlola, siya-check-a ukuthi vele sekude manje cases e-FNB eveni.